live stream pia mo e fola me wal fitu poni mai fe ma me holo o koris SALOTE NUKU'ALOFA ko e programa fo ko ni ko e programa a fari ari ni e wiki fo mana to ko ia o e aho fo mama nahi o e frilio aki a ea ko takanga tau fo he ki e tonga tu loa programa ko ki a ni te to ki ko e fo tau ke ko noa velofia ko studa mai fa langi ko e tadai ki premiere o tonga sami kuida vai pulu ko lot prava e fa ko ia e fa ka pulu ko ia o e toka i kolo ia kala simi ma fanga ko fa ka wiri tete i moana fa ko e taldari si o MEIDECC palo ma pelele ki video no ano ka fa lu fo pelele ki e weekend mo ta oni vai ai taulunga me he potnga we fililo ki ai pe vai va no tu quanto e nada e ki premiere oreo ai hala fononga ko i no ka hoko o ngai por kalama ko ia atongani o filave i mo e fililo ki ai pe poki ki plani in mesko ia ulo tonga fa hoko i tonga he taimini kai ke pe hoko creo que to e taurunga e wa ko me to tu ko to kai kolo e me areva ai bari me areva o be areva ai mamata i wa porque nga hi post porque aqui te pide ne focali ai meake o filave i be mo e ba ko be mo ko ka ta u hila hai no fa dali na wi me ta fa ko ya ko potnga to tai no fa dali na nga o ko to ne kina ai ngā hiwa a ke he ai pure anga pe mitu a me se toa tau taha ka kato au pito a ngota whakoia o e horo ki ta whakoia ki a whakmarunga tonga pe pe ki ta whakoia ki malai kula i wangi i pusko no kutu ko ia i he ni taimini pa ku whai peo no mamata i he taimini ka mei kamata ko ia ai polkalama ka kui he lwak mamangahi mo e whana wako ke he ko ia hini koristai lulu ko pe waki la mga maari e kuna ka mai tu ke nge ka fa fe ke pe fa ko ia a hi e os ko ia be a fa ri mano fo ke ngai pare e pare mi re obe o kamata ia me fe au hi ka awa ko ia o e fa para be ko composting ai o fo kia ke he ikuna pe la do si a poke me la do si a gromotoa pare o la do si a fatai pare tole la do si a te kiu be mai ngai pare ho ia kawai a glotrota nuku
la toi pore anga ho foa alo drota kolovai pe me la toi pore anga kanok polu pe e fokle va pe moe pe au kuis ko ya fo mono nga ya ko malunga aya ko e pare no fa ko sai lulu pare no tolu ke Ocean of Light International School pe pare ua ko stonga atere pe ko ikuna ko lavenga mari Christian College ya mga pare pa honga ia ki ko sa po ko sta kuilau abang malunga sandelu pe moe ko skun salote pe ko hiri ko ia e fo kreva pe mga ito fo mooni pe ko ngai certificate ki ngai fo ali mga bus ko ia de fareva ai taulunga ai kau hiwa ko ia me ape ko fokalisane ko la menga mari ko ile fa asi fa ko ia e tale kita po nga ke filiro ka e Luisa te afit malolo pe fareva him to ko pe mo keresi fa ka pure ko ia to ka ko ia kraisi ma fanga fa ka wiri te i moana fa po no ko fo ko mal be armari be tamini ka mal ki mo le be habiri i taimini ka ko te pakaiat ke to lahe na to ka fa na hini ka fo keni pe mo matata ko ia i nga we ko ia ki ngowe pe ko e greenery ko e lava mai ia me ka ta fa mama na ko na honga to nga kina ta fa ko ia o na uri office i Soul i Korea Tonga pe ke ka ma longa be nga pe tu ke na ka ma ko ia i heni a honi ngai pot ngau ko ia tonga ni peke ka u fa fonga me ngai tar ka la hi ko tonga e de fa fonga me tar ka la hi ko e ambassador anciana ve ki Australia ko e mona fa fonga pe mo na to ke pe ko na heni e taimini pe to ke hange ai pot ngau ko e MEIDECC ko na do le na fa ngau ko to pe yo no puedo tu voy a weekend ni go afro aso ke ni ai o ta forma fora ko ni ka tala mau finga ak mai mo po na we yo no teke ko ia ai afro mama lahi o filio aki ai ne to fuge friday ko sigana te kamata ki lotu tabo ki mono kamata ko ia weekend ni malanga ko ne fa ko i he pare lotu ai ka sanga to o sa swa inglani fast mo ya fi pe a hoko mai ngai programa i weekendi. Ka ngai programa mo do na mo lava me mai live stream be mo fa no mai de over 2.5. Ngai programa ma ho inga au pito. Wa go no fa hoko i ula ka ho ya moni de heni he tare kita ko. Ai fa ko i na rotonga wakai i review e dai minisla pa e ko pa ko fa ka wa filio ki ai ea. Ko konga ia o le soni ki ngahi ako i kamata ko yo nga ki slapa fo o he tau ka hau pe ko university fo o ko ia fo no Tonga ko amna kamata nga he tau ka hau o ko ai mo va ai taha ko e filio ki a ea ho ko ki mama ni time ni filio ka ea ko i sulahi a pito ni hange ko ia na fo moni o kamata mai ko ia i wa fe ta fa mo Paris Agreement ai ko ho ko tu ere pa ki mo atu na ko ko Montreal Protocol na po ko ke Canada be o mai ki Big Tower Agreement po mo mai no ngai ko e paresi o tu hi foi ko e tu kwangi ki tu a e kasakona ai ona pa ko o mau ko ne ozone layer po ta ngai pulu o ne malu ko ya mama ni me hi vi hanga tonu o la kamata mama foki ko ke la ko e kasakona tu ko e ki tu a me he kohu ai me lele ko ko e u farenga we be ko ke u wakapuna ko u wakafola tahi be ke ngai me ke a we pa e mo nga fiu na ka to ki ai ka ko feinga fo ke ni na tahi ka venga lahi a no to nga ko ia ozone layer na fai ana ma fo mo fola mo ia no tuk ma go ia ngai po ai no me ka mata ta u wa nga we ke ko ha ana do ko fai da ke ka ma ke e branga seria ka me ka me mata ko ni me Soul me Korea po nga we ngowe mona dole to la ko ye weekend na ka mai ngai aro ka ko ye pe mo e fe a ko ni ai quiz nga hi ko na ka ma ngai la to si ko ha ai mahino ka na to lu ai fe li wa ki ai e ka mai me fo ke ngai wa ko no uri i o e
Ko whinga ko ne mawhana ngā mamani ke ngata beti li tahte smare nima Celsius. Ainu na tonga hoa i dai mini ngai whanua lalahi ange ko Amerika ko seaina mo Australia o te ki ai ke nau whakahoko ngā ue ke tuusia na ko ngai whanua ngā ue lalahi o factories. Ko ngai keri anga makakoula, ko ngai keri anga lolo. Ai uri ko na hanga o tuku koe ki toa. Taka whanua i e tōlu o te kai nau neongo o nau kaula ki ai e ko noi ko anga a tau tōlu ko e pasuki ko tau tōlu ai lawe ango fuataha i mamani i e whiriwa ki ai e a koe uhi koe alu koe te maalunga nge koe ia ai tahi ko waia ai aisi fuataloa me porene no a te me pore sao te koe uhi koe fuk mawhana koe a mamani toi lahi ange ai umatangi ngahi Mama wakena tula, watamak wakena tula ko me pa ai mo ngā whi mehe a wha, mehe la a bebe foki ki he uha lahi ai tā whea lo tonga hoko i ase ria taimini lo tonga pakukanga to Amerika i taimini kau mo tonga ni la la fuolong ko ni ka ngai konga me ngai ta whake kehe ia ai we sia ko ia peko wheli liwa ki ai ea ai climate change. Whai ni ai tupu ngata ko ia, e waa ko ia, o kunau heni, e kawe no tō e tongo, o utawak me ko hauko ko ia, i ngai matatahi ko ia, i tonga ni ko toa, i wawa au bebe poki ki hapai, wau maki tonga ni whanga uta, ko e konga ia o u ngā ue pehe ko ia ku whakahoko ki o no ngā ue aki ko ia, he ko e whatongia ka mata mia ko e moau, o ue whakawhanala, ki e toki tala mai be me be whai. Ngā ue ki tau whakaukau lerei. Ko whakabebe, o kau i ai. Tō o moia. Ko tutu bebe, ko tutu koe prestiki kona. O kau moia ai. Nei pol kala mai ni nei o mai kau taha engineer IC. Koe kau e kasa whatu tāmak taha, kasa koe une whakamoko koe IC. Moe kasa koe une whakamoko air condition. Nā i hene whakari ari ai. O ngau to i hene a honi. Whatap ke kele eiki o lotu. Whatap hen ke pale mia leo leo o tonga. Honorable Sami Waipulu. Ka koe whawhi whalanglai o e aho. Whatap hen ke whaiwhekau pule ses toka i kolo wahenga mauwhanga. Whaiwhekau wili tete i moana moha whaiwhekau. Whatap ke kau taki e ngahi ofisi whakadiplomatika. Whatap ke CEO o MEIDECC, Paula Mao. Mai kau pule ngā ue, me ngahi pot ngā ue ai pule anga, mo ia o wikai whapule anga. Whatapen ke ngahi hoa ngā ue ko toa pē, o e waa whelili waki o ea. E ngahi sektoa ai pule anga, e ngahi kulupu NGO, e ngahi kulupu o e kau whaingata ia, kulupu ai kakai whiwhine, me kulupu o e tautupu. Whatapen ke kau pule ako, kau whai ako, mai whanau ako, me ngahi ako anga e pule anga, pia moi siasi. Whatapen ke kau aahi, kau muli, me kau ngā mea o tau whakataha, i polkalama whaali ali, i e waa whelili waki o ea MEIDECC. Kai ata pia moi whine motu atu ani, ko mou MC ki ahoni, ke whakatau lama atu, ai polkalama o e ahoni. First of all, I would like to acknowledge the presence of God Almighty in this place. To the guest of honor, the acting Prime Minister of Tonga, Honorable Sami Waipulu. Representative from the Diplomatic Corps, the British High Commissioner, Her Excellency Lucy Joyce, the New Zealand High Commissioner, His Excellency Mr. Matthew Howell, the Australia High Commissioner, Her Excellency Ms. Rachel Moore, the Acting Head of Mission of the Embassy of Japan, Mr. Toshiyuki Taishoji, the Counselor of the People's Republic of China, Mr. Ruan Diwen, distinguished guests, to our stakeholders from government, non-government, and the private sector, disabilities groups, women and youth groups, teachers, students from government and church schools, to our donors and sponsors of today's program, ladies and gentlemen.
As Master of Ceremony, I would like to welcome you all to the Climate Change Exhibition Day 2022. I would now like to invite Reverend Willie Tete Imwana to lead us with an opening prayer, which will be followed by the welcome remarks from CEO of MEIDECC. Ogo whawhea tuheni e whawhika Willie Tete Imwana, kene whai alot whakawa e tau pokalama ki ahoni, pia hili ko ia, e hoko atu ai pe a lea talitali e whahoko at e CEO o MEIDECC Paulama Malo. Te ke tau kamata ko tomu atuku ai whakawhitai ke o tua mafi. O whalai kone whai, tataki e tau whanonga, whai pe tau wau mai ki he mō meniti, mo e houa ko e ni. Ko kore pe mua ke mō mea hake tau hiwa, ka mata e tau lotu, whiohi pe moho tau otua i he houa ko e ni. I he hiwa ko e nima nge au mo e uongo fulu mā hiwa o himi. Nima ua hiwa o himi, ka matangi o peaua, tahi he mo ui ia, te uhu whanga he o tua, i he malu hono ni mā, he tene fufu au, tene fufu hono au whinima. Ke umamahi, tene ki ikinisi nai, koe o whae kuolahi, o whawhakae tamai, tene fufu au, hono au whinima. Tonga e kufua, he kolosi ku o hiri. Mamahi au he o tua, tau hene tamasi i, tene fufu au, hono au whinima. Text for this morning is taken from the book of Psalm, chapter 46. I'll read some verses. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore we will not fear,
even though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though its waters roar and be troubled, though the mountains shake with its swelling, the Lord of hosts is with us, the God of Jacob is our refuge. Amen. Let us pray. O tua mafi, ko o tua koe, ngā ke ngāhui ai langi, pia ke ngāhui pia moe universe o maui ai. Ko ho whakotu ue moho poto, o ku kei māuai ai universe, alangi pia mo mamani. Pia koe ngaue ai mea kotoa pe, o whakatatau ke whinangalo o e awhiona. O ku kei tuu pe ai universe, ai ngahi palani te, pia mohono nau, o te eke ai ke mawea ha mea e taha. Ka kunau whakaongo taha pe, ke whakotuutu ai awhiona. Koe ngaue ai tahi, koe ngaue ai ao, koe ngaue ai matangi, o whakatatau kotoa pe, ke whakotuutu ai awhiona. O tua aku mau fie ai he pongpong ko eni. Ke mau whakataha mai ki heni. Pea te eke ai ke kamata ai wau o e aho ko eni. O mau punou ke hanga atu ki ho a fio. Ko e mau ilo, ko koe ia ai whakarewelewa i he universe o mau iai. O tua aku mau whakaamu pe ke oa te ke mama o mea te ke mau tolu i he whewhi anga o e aho ko eni. He ka mau ka māwae mo e awhiona, e mau, pea e ue sia ai mea kotoa pe. Mau whakawhita i atu ki ho awhio, i he tauilelei ku ke whai ki ho mau hau, kingi tupo wono, pea mo e whare hoa mo he o fo. O mau hapai ai pe atu ku atu ke he tau kupumalo e awhiona, eiki, puke atu ia, pea mo hono whare. Mau hanga ke ki ho awhio, koe hui, koe whakaafe whakalangi o e aho ko eni. O ku maulotu e o tua kore, hifo mai hatapu aki, pia ke tataki e le whanonga aku whai. Dolotonga e o wau mahu inga o e aho ko eni, e o tua, o ku mau tuku atu ia ki hea whiona, tataki ia, e ngahi whatongia kotoa pe. O tua e ku mau punou he houa ko eni, koe hui, koe kau whafofonga kotoa pe pea me he pure anga muri. O tua maulotu ki hea whiona. Kau mua e teki nau tolu. Pea mau hapai haki nau tolu tuku ki he tau kupo e a whiona eiki. Puke e nau mo ui. Pea ke tatake e nau whanonga aku whai. O tua e maulotu ki ho a whio he houa ko eni. Ko hui, ko CEO e potu ngā ue mo ene kau ngā ue. O tua o ke awhioi, ko e tangata pe ki nau tolu. O whakangata e nau ilo moho nau mawhai. Ko koe pe o ke mawhia i mea kotoa. Ko e mau puno he houa ko e ni o tautapa mo e kore ki awhiona. O tua e haere mai holau maari e. Whakapotoa e nau mo ui. Whakamama ki nau tolu o ange haivi o kulahi. Ko uhi ko e whatongia o e aho ko e. O tu au pehea e maulotu pea moe hū ki he awhiona. Ko kau whaafe ko toa pē, mo ki nau tolu o kuheni, ke fua whatongia. Kau whaiongo, mo ki nau tolu ko toa pē o tua. Ko ke whinangalo ke mau kau whakataha i he aho ko eni pea mohono ngahi polo kalamu. O tua e ku maulotu pea moe tautapa ki he awhiona. Mau kore ke haere mai holau maari e maoni. Whakamalu he mau mo ui. Pea ke tataki e mau whanonga lolotonga ai polo kalama o e aho ko e ni. O tu ai o mau hanga atu ki ho awhio. Kau koe he mea kotoa pe. Pea ke hanga mua o tataki ki mau tolu he ahoni. Mau whakawhetai atu ki ho awhio. Kou hi ko e alelei o e ahoni. Whakawhetai atu ko i kai te ke whakaata whaingataa whakaena tūla. Ke ni hanga wae tu ua
ai whakatu ko whai ko uhi ko ahon. Eiki o maulotu ko uhi ko whānau wako, o mau kau whakataha i hoa ko eni. O maulotu kore ho tāpua ki mo monu i a tāpua ki e nā wako o whai, mo i whenga o whai he malae o ako. Eiki au pehea e maulotu mo i hū, tau tāpa mo i kore o mau whai ke he aho ko eni. Maulotu mo kore ko toa ngahi me ani, i huafa peho alo ko sisu kala isi, ka ko mau whakamo ui. Amen. Tau whawhetai ko tope, I hene ofa, pia moende gelesi. Whawhalanglang, kore pe mua ke o hufangat, I he ngahi talawhatap kakato, ko au e whonua, ko whahawatu he MC, pia pehepe ki he lotu tāpuaki, ko whahawatu he whaiwhekau, ka e ata mua ki he matua koe ni ke whahawatu e ki whatongia, tua koe ni he pongpongin. Mau whiwhia lahi a vito e ki paremia leo leo, ko hi ko mea mai ki whakakoloa, ai ki whakamuna, ki ngā ue, vai pēne pot ngā ue, ka ko mau lau koe koloa, ko longolongo eki, pia ko I heni mo o tua hangi pe koe lotu koe o whanongoa ki tāpu kina. Koe ko ngā ue nu whaingofua, e paremia. Ka hoa mo mea mai, te mau ia koe koloa, mo iblahi ka te mau tolu, ke whahokatu ai ngā ue. I he aho moni te, pale mea leo nei whahoka ngai hi programa koe ka matai holo koe ni. Pena ele ai CEO koe ia o Revenue with Customs. Nani talamai ka mau tolu koe tupuanga o whililuake ea koe siokita. Toko lahe ka o siokita. Ai uni whataata ki he marketplace, tō lahe ka kai, whinga bena toke maulahi. Tō maulahi au pito, tō maulahi taha. Kai lia kina whainga ni tupungai, whililuaki kone e au tō whinga. Ke whakauka ngai whatongia mo ngai ngā ue. He a taimi, e tupua ki tō whanau, o kuna maha whui mamani. Nei whaikai ngā ue, ke te whakafokfok mai no ngai tāpua ki, pia pehepe ko no ngai kelesi. Ko iau kumau whawhetai ai, nei pare mele leo, pehe ke ka whawhe, whalanglangi, mo tolu hono ko tope, mo mea mai I he ahon, ke whakahoko, ai ngā ue ko eni. Whakaosi, o e wike ko ia, o e whililuaki o e ea. The Acting Prime Minister of Tonga, Honorable Samiu Kuita Baipulu, Reverend Willie Imwana, members of clergy, members of the diplomatic corps, representatives from different partners, representatives from government, CEOs, NGOs, private sectors, school principals, teachers, students, district and town officers, representatives from communities, ladies and gentlemen. It is with great honor and privilege that I welcome you all to this auspicious occasion to mark this year's annual National Climate Change Awareness Week. Today is the exhibition event that concludes a week-long program organized by the Department of Climate Change in close collaboration with relevant stakeholders and partners to raise the awareness and knowledge on climate actions and to inform and educate the people of Tonga on the impacts of climate change on the environment, on communities and also our livelihoods. The exhibition today brings together all relevant stakeholders, including government ministries, non-government organizations, private sectors, school and communities in one setting to display their climate actions to building our nation's climate resilience. This is very significant to MEIDECC because it demonstrates the Tonga climate resilience agenda can only be achieved and driven by key and related sectors working together and supported by donors and demand partners. Throughout the National Climate Change Week,
We have witnessed partnerships of various stakeholders in Tonga and the ongoing support from our donors and also our partners. I hope you enjoy the program and what our stakeholders have to offer and display at this booth today. Once again, welcome to the Climate Change Exhibition program. I wish you all the best with the reminder of this year's Climate Change Awareness Week's message that we work together to build a resilient Tonga. Duafat. Whakamalohe ni ke whaiwhikau, i whikau mo lotu ke whakahawa aki o tau ahau. Pe mo CEO e MEIDECC, ono whahoko e lea taitari mā whana o pongpongini. I whainga male ko ini, te tau mamatai ki haki whoi vitio, no pe, e ngahi ngā ue, me maka maile ko whakahoko lolotonga o wike whiliri waka ea. Guest of honor, ladies and gentlemen, as we are coming to the end of the Climate Change Awareness Week, the Department of Climate Change is happy to share a short video on the Awareness Week and to also showcase the highlights that the department has gone through during this tough year as we have been facing the impacts of the tsunami and the rise of COVID-19. Tonga o kutuloa. Le kua unu mai ai whainga taa whamamanilahi ko eni e whamariuri waki o ea, ke ne hanga o whakai haua e maui ai tangata. O sen le ia koe pui mal o mamani bela. O koe a takai lere. E ka pāke tauhi a takai lere. O ku tauhi ki he toko taha aia na de whao mo whatupa mamani. Stay humble and kind. Don't take for granted. We would like to congratulate Lavenga Malia College for winning this year's final. We are hoping that this is going to be another way of raising awareness of climate change issues in Tonga and beyond. It's great that Tongans are engaged, particularly young Tongans are engaged in this important issue, particularly because Tonga is among the countries who are already feeling the effects of our warming planet. O ko kole ke hoka tai pe ta polo kalama, ke aki whaali ali, aia koe tau o lunga, me he waha e whilili wake o ea, aia e wha hoka te he taha pe o kaunga we,
Estimua Kaufusi. The next item on our program is a solo dance known in Tongan as the Tau Olunga, and it will be performed by one of the climate change staff, Estimua Kaufusi. Oh,
malo heni ke whawhelili wake o ea pe mai whakaali ali wha mawhana mai maalali o ahoni. I whainga maali e koe ni te tahoko atu ai ki ona whakailongai e ka kato ai ngawe ki ona whao o haongo tohi palani ngawe i e onga waa i he MEIDECC. We will now move on to the next part of the program, and it is the launching of the two very important documents for MEIDECC. The first document, the Tonga NDC Implementation Roadmap and Investment Plan with Project Pipeline. The second document is the Tonga Energy Roadmap Plus, or the Term Plus. For the first document, the Tonga NDC Implementation Roadmap and Investment Plan with Project Pipeline, we have a short video for us to view at this moment. The General Director for the GGI, Dr. Frank Reisberman, to please come forward and share a short remark as the implementation partner. Dr. Frank Reisberman. Honorable Samu Vapulu, the Acting Prime Minister of Tonga, Excellencies, students, ladies and gentlemen, it's my privilege and honor to represent GGI here today. GGI is a still young intergovernmental organization that now has 43 member countries, including 5 in the Pacific and including Tonga. We were set up to support governments in their green transition, a model of economic growth that provides more green jobs and makes economies more resilient,
In the last few years, we have worked in close partnership with our host ministry, MEIDECC, through our embedded staff on a number of key documents, the NDC, the LEDs, the NDC roadmap, and the Term Plus that we are pleased to launch with your presence here, Acting Prime Minister, the Term Plus, for which I would like to acknowledge the financial support from the Government of New Zealand that has financially supported our contribution to this. But more importantly, I look forward to working closely with MEIDECC, with Ministry of Finance, and with other Tongan partners to implement the Term Plus, to help achieve that ambitious target of 70% renewable energy by 2025, and then use that renewable energy to make the transport sector more sustainable and help make Tonga more resilient. Prime Minister, I thank you for the opportunity to say a few words, and we're pleased to launch the report with you here today. I may now invite the High Commissioner for New Zealand and Australia to please rise. Please rise. May I ask the audience to please a round of applause for this government for their financial support in developing these two documents. Please be seated. If I am mali peni o ko kole atoi famolembole ki fafalang e aho sami vaipolo kini famolembole kini whakailongai ai tohi palan ngawe ko eni me ongo waa e MEIDECC. I may now humbly invite the guest of honor, Honorable Sami Waipolo, to please launch the document for MEIDECC. Whamalo atu heni ki whawhalanglang. Oi aho, iona whoa ki atu, pe moana whailongai, ai tohi palan ngā ue ko eni, ki e whawhelili waki o ea, pe mo e wha a mauangaiwi. Thank you, Your Honourable Acting Prime Minister. Again, guest of honor, ladies and gentlemen, I would like to invite the Tokaikolo Youth Group to continue the success of today's program with a performance. Ko kole atu heni ke tau tupo e se Tokaikolo. Ka taki ka whahoko ai temi honoa o e ani.
malo heni ke tau tupo e sesto kai kolo i ai tem whawhiwhia o e hoa koini. I would now like to invite the guest of honor and acting Prime Minister for Tonga, Honorable Sami Waipulu, to please share us his remarks. E whainga male ko e ni o ko kole whamole mole at ke wheitu ona whawhi whalanglangi. Honorable Sami Waipulu, ka ke katak whamole mole o tō hakoloa o e aho pia mai hawhanga. Good morning, everyone. Maro tau lawa ki pong tapu ke o tua mafi ku ni afio i tau lotonga. Tapu ke hau e whonua king tupo wono. Kama hatain ku ni nana spau. Tapu ke e pirinis kalau ni tupo toa urukalala. Mo whare o haa mo he ofo. Tapu ke hou eiki o e whonua. Tapu ke hou eiki minister kabineti. Tapu ke hou eiki whawhonga whare area. Tapu ke whaiwhikau. Wiri te i moana mo haa lotu. Tapu ke kau whawhonga me ngai pureanga muri. Tapu ke kau whawhonga me ngai potunga au e pureanga. NGOs mo e kau taha tahau taha. Tapu atu ke kau pure ako, kau whai ako, mo e whanau ako. Ako me ngai ako anga ai pureanga mo e siasi. Kau pure whawa, o whitakolo, mo e kau whawhonga me ngai tōku i kolo. Pē ki he sola mo a vulangi. O tau lo nuku e holo o i kuin SALOTE e aho koen. Uluaki o ko whawhetai ki e otua o kulotu mo tau ki ai a Tonga e ne ofa mo tau a e whonuani neongo e ngahi uesia o e whiriuri waki a ea pia pehe ki e ngahi whakatamaki whakanatula. Angai ko e ne tau māta e aho tāni mao sa anuari o tauni kau ke i hao pe atonga. O ngō whiawhia au bita hono whawhi i au ke hoko e whawha langi o programa he aho ni. Ka koe whakaosinga o wike ki e tohanga i kina o e whiriuri wake o e ea i Tonga. Koe potu ngāu e koe ni whoki na e i ono ulaka mata he wafta wha koe motuani na ku whaifatongi ai pea ko whiwhia pito he kei mamata atu ki e CEO ko CEO pe na ne kamata ko ia e MEIDECC e wafta wha ko ia pe no kei ai whamaro ai. Ko whawhonga atu, ai popo kakato, ai pare mia mo e kabineti, ki ngai ngā au e kotoa au whahoko, mo tataki he wā whiriri waki ai oe ea, he MEIDECC ki e kakai mo e whonua whaluku fua. I he kua o mai ki e holo, pea o kou wakai atu ke ngai kupu ke he whonuani, au mō kau mai, ko wakai hi fofoki ki e porokama u wikeni. O mai noai foki e ngai kupu ke. O nau kau mai ki e ngai porokama takta. O e aho o kamata pe me he lotu he sāpate. Ngai whafofonga whakadiplomatika me ngai whanua muri. Pot ngā au e ai pureanga, ngai akoanga, tūku i kolo, ngai NGOs, private sector, pea kau mai mo e ngai whakafofonga me kau whaingata ia pehe ki e ngai siasi. I ene pehe o whiawhia he ho ata mai ai lau maari o e whingau e aki whakataha pea e kei whi mau pe ke hoko atu.
eng whengawe akini ki he kaha au. O koutui ko tau ngawe whakataha ko e fuivi maalohi ia bea fungani. Hake ai tokoni mai ai eiki o tataki. Whakakato mo malu ia pe atonga he koia pe ho tau maluanga. O kokore atu ke hoko atu he whatungiani he lea whabilitania ko uhi ko kau whawhonga me ngai whanua muri o tau whataha he hoa koeni. I would firstly acknowledge the presence of Almighty God in our midst. To His Majesties, King Tupou VI and Queen Nanaspau Tuku'aho, Crown Prince Tupou To'a Ulka'alala and the royal households, nobles of the realm, cabinet ministers, members of parliament, Reverend Willie Tete Imoana and members of the clergy, members of the diplomatic corps, representatives from development partners, representatives from government, NGOs and private sectors, school principals, teachers and students, district and town officers, and representatives from communities, ladies and gentlemen. It is an honor for me to deliver this remark on the final day of the National Climate Change Awareness Week for this year. I note that in 2014, I was responsible as minister to start this ministry in 2014, and the CEO today was my CEO in that day, and he's still with MEIDECC. Thank you very much. And in that day we were preparing the legislation for the climate fund. There I insisted on having penalty, imprisonment penalty for anyone that misuses the funds anytime. It went up to about 25 years or something. Lucky there's no one have misused the funds. The sixth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, states that humans are directly responsible for the observed changes in climate. There was once a politician here in Tonga who referred to this as man-made, and it's part of the climate change is man-made. These changes will deteriorate and some be irreversible, and some other effects will have essential threats for many of the peoples in the low-lying islands, including Tonga. Better to be in Mava'u. The effects of climate change continue to threaten our environment, the land, the ocean, and the marine resources, which the livelihood and existence of the people of Tonga depend very much on. In Tonga, we have experienced, first, the increased intensity of tropical cyclones. Tropical cyclone Gita, which severely hit Tonga in February 2018, and tropical cyclone Harold in April of 2020, are strong testaments to this increase. Over the past decade, sea level rise with an average of 6.4 millimeters per year that caused loss of critical infrastructures, assets, and habitats in low-lying coastal areas. 3, higher ocean temperature results in coral bleaching of reefs in Tonga. Saltwater intrusion affecting groundwater quality and increased
soil salinity, hence resulting in a reduction of crop yields. Drought leads to water shortage, especially in the outer islands, where rainwater is the only source of water. As science tells us, the impacts of climate change are rapidly intensifying Tonga's vulnerabilities and swiftly eroding its capacities for resilience. Tonga is committed to implement necessary climate actions towards achieving its targets for a resilient Tonga by 2035. Under the Tonga Climate Change Policy 2016, the Joint National Action Plan on Climate Change and Disaster Risk Management 2018-2028, its nationally determined contributions and its long-term low-emission development strategy to the Paris Agreement. Tonga re-emphasizes the urgency and the need to strengthen dialogue and partnerships with donors and development partners for the enhancement of support and synergies in the areas of technology transfer and development, capacity building, and the mandatory financing for effective implementation of our climate change policy, Joint Action Plan on Climate Change and Disaster Risk Management, JNAP, NDC and LT-LEDs under the Paris Agreement and towards building a resilient Tonga. The theme of this year's Climate Change Awareness Week strongly emphasizes the importance of us all working together in harmony to build a resilient Tonga. Today's occasion is a testament to the spirit of MEIDECC's collaborations with various stakeholders, including donors and development partners. Cabinet ministers, politicians, and government and non-government organizations, peoples with disabilities, local communities, youth, schools, and faith-based organizations. Today we are celebrating 3 events. Firstly, it is the launching of the Tonga's National Determined Contributions, NDC, Implementation Roadmap and Investment Plan with Project Pipeline, which was approved by Cabinet on the 14th September 2022. This is a milestone for Tonga in its contributions to the goals of the Paris Agreement, which Tonga ratified on 21st September 2016. Secondly, it is the launching of the Tonga Energy Roadmap 2021 to 2035, which was also approved by Cabinet. This is a document which will help to guide Tonga towards achieving its ambitious energy goals. These goals are not limited to renewable electricity, but also transportation, energy security, gender inclusion, and data management. I am sure that these official documents will be used by MEIDECC to discuss and source funding from donors and development partners, as well as Government of Tonga, for their implementation. Finally, we also celebrate the completion of another successful National Climate Change Awareness Week. I wish to thank Your Excellencies, Director General of the Global Green Growth Institute, and representatives from the Secretariat of the Pacific Community, SPC, and the Secretariat of the South Pacific Environment Program, SPREP,
CEO and Department of Climate Change at MEIDECC, and all stakeholders and sponsors who have supported various activities during the week. It is therefore with great pleasure that I stand before you today to acknowledge and give recognition to all the dedicated work which make this National Climate Change Awareness Week for 2022 a great success. It is my sincere hope that we continue to work together to build a resilient Tonga. Tākanga e tauwhohe kia Tonga o Tu'uloa. Malo apita. Whakamalo ke whawhi whalanglangi, e he koloa mahu inga ko ke tōkaki mai aho, mai wike wheliliwaki o ea. I would like to thank the guest of honor for his remarks, and may I reflect the importance of us all working in close cooperation to build a resilient Tonga. We will now proceed to the highlight of today's program, and what is today is all about, and that is the viewing of the booths. I would like to invite the CEO for MEIDECC and the Director for Climate Change to kindly lead the guest of honor and our guest in viewing of the booths. O kōkole e whainga mali e koe ni ke tau hoko ato ai pē, ki hono mamata e ngai wha ali ali, e ngai pot ngā we, sektoa, ngai hoa ngā we, te wheliliwaki o ea. NGO me sektoa whakatau taha. O ko whawhehe nei CEO o MEIDECC me tale kita o wheliliwaki o ea, ki ma whamole mole o tataki ma whātau kei. E tau whawhalanglangi me kau whawhe ki ngai wha ali ali. Ko e whawhe ki e Premier leo leo ke whaia e ahi. Tuana bega e CEO ko ia MEIDECC pe pe foki i pule ko ia waa whirua ki ai ea. Pia mui e toa ia kau whaponga koe me ahi tarpa karo ahi me ngahi waa wati ko me tika ko ia memori. E kuna ukamata pe me he tawaki ko ia ai whurau e waa me tawaki mo whanau mai beki he tāna wha mo e ai koe whahako ko he taimini. Tōla he apito ai pūf taktaha e nau tuku ia he ni he ahoni. Ko e ha e nau pikinga ki he whiriliwa ki ai e a mahalo ko e tari whaingo fuataha o ku pikinga e toko taha ko toa pe ki he whiriliwa ki ai e a. Ko e ha ana tolu whakahoko ko i nieng nau whakari ari nau ngai pūf ko ia he ahoni ma ngai whirongoa ki ne whakako mai lo tonga ko e a wike. Nei mi diono no ane nai koe ne hulu i ngai me koe nai lava me he ozone layer o lere mai ai ke utawake ke he koe koe nao me ai no wakai kato ke ngai pūf koe ia nao lawe koe ane nai koe katoa ai horis koe ia tawaki a bak marunga tonga pe ki tawaki koe ia ki malai kula mo tawaki kolomatua o koe katoa ai pūf koe ni ke ulawa makai tu ko po he ku sia tu mana ko proof o ku hon fruto po pela yang ai ai na tu ko ia ko ma be ai po ko na mai fari ari mo ngai me ko na honga po matala na do na mo o ke ai ha ana do ro fa ko ke fili wa ki ai e ku mahino nga ngai le ko ia e weekendi ko heni ai fili wa ki ai e an ko ha ata do le fai kamata pe me apina ki e hoko ko ia mari e to ko ia flau e wa flau ki furo ai ka ko kamata pe vokia nau hoko ake pe ai nau kamata me tafa ki ko ia ki abak marunga tonga o aru wa to la huai te nau
mafuri e turi ko e tau aru whakatonga pena o whahifo kataki pena o tamoklewa o hau whakatonga whakatonga e kua rere atu ai whamafora koni kei tope whoka e polkalama pena ulotonga lere te tau at whoki i he live stream ko ia ai marfito poni ma i he taimini ke mo mea mai petapa i he tonga ni pa mo mamani wa te tadaru e pia ki tau kau whataha i he programa ko ni whahako i he taimini Don't expect the free ride. Maybe oskato mai be kau whakawheo mui e na u whanonga e o kiloloa ai ai koni kaya ka gulere pe hoke ai live stream e Facebook ai taimini mo dolo pe me aki ai o gulahe ngai fa no ko yo te ke lava fa no tal me he valu anehu te ma ki fok pa taimi he ki vigilani house ka te fok mai e menina e wano aki he wane ma me taimi malo pe do koneti When it's hot, it'll be popsicle. Shut off the AC and roll the windows down. Let that summer sunshine always stay humble and kind. Don't take for granted the love this life gives you. When you get to where you're going, don't forget to turn back around. Help the next one in line. Always stay humble and kind. Try and sell your body.
There's nothing that you cannot do. I believe, I believe, I believe in you. Tanga e tau fohe ki hatonga tulo ke tau puke ni ma whakata a ewa i hei puna. Follow your heart, let your love lead through the darkness, back to a place you once knew. I believe, I believe, I believe in you. Follow your dreams, be yourself an angel of kindness. There's nothing that you cannot do. I believe, I believe, I believe in you. Someday I'll find, someday you'll find me too. And when I hold you close, I know that it's true. Follow your heart, let your love lead through the darkness, back to a place you once knew. I believe, I believe, I believe in you. Follow your dreams, be yourself an angel of kindness. There's nothing that you cannot do. I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe in you. She was lost in so many different ways, out in the darkness with no guide.
Takai o mamata ke ngai whale ali pe mo lava mai ke o monga no whaanga o ke ai ki vai mo moko ko te teo e tale kita whenua ke ea pe mani ka o ngawe ke monga. To the guests of honor, ladies and gentlemen, and all who are here today, once you have viewed the births, I kindly ask that you return to your seat. The director and staff of Climate Change have prepared a small refreshment. It will be served to you once you return to your seat. You will miss out because there is plenty for everyone. While having your refreshment, I may ask the Hola, Juaneti, tadal vivet motolugu, tada fok mai ni ki holo koriskun SALOTE. Kei whaka osmai ahi koe ngahi booth, ko fok mai konga. Ko e te koe ke konga honou ai porkalama koe ni e kono whaki o ngahi pare, pe ki ngahi
Mea apa honga ia ke na tol ko ia nei kau mai ngai programa ke he. Ono whakamana tua mono teke mono ako I o whiriliwa ki ai ea. Ai a koe hoko eni ki he wahenga hihi pōki he ngahi ako CE. E hoko hake ki ngahi ako maalunga. Ki high school ke nau quiz. Ke toki hoko atua he programa. Ka koe tau tatarpi koe haki kakato mai koe a koe kau whaiwai ni me tau tupu koe a launga maari e. Kuna o Ipunga Stacy. Ke hoko atu koe a ai programa koe a oe hoatani. Patanga tau wahe ko tau pene ku lere tatau tuke e taimini pe mo e live stream koe a walfitu poni maa whema. Mo maa ue Broadcom FM. Walfitu poni maa. O asma fonga la ai tu a he taimini. Ko fa au pita ai post ni koe. Ko ni tau hokatu. Ki e whai wa koe ni ai tau tupu koe ia o Laminga Māori. Kada duk foki I he programa.
request of for the students to return to their seat from viewing of the booth, I would like to ask the Tokai Kalou to perform one more item for us. I announce the sponsors to the Tonga Development Bank, Tonga Communication Corporation, Tonga Broadcasting, Tonga Pure Water Limited, Nisi Trading, Embassy of the People's Republic of China, M&J Water Tank, GCC A Plus Super Projects, Prep Water Authority Limited, Bethany Quarry, Pacific Timber and Hardware, Office Equipment, Spare Parts Hong Tonga, IISD, GGI, New Zealand High Commission Office, the UNDP Climate Promise, NDC Partnership, Regional Pacific, NDC Hub. Thank you all for the financial support to make our National Climate Change Awareness Week happen. Malo pito. Go follow, follow.
Malo. Pamaloin ke tau tupu kaya sesto kai kolo. Ia tempa fofa kung fa ko i hoan. Ko tawa mayen ke kong fa o si tapo kalama ke honi. Aya kono fa ke ngahi pale, me ngahi certificate ke ngahi ako. I lau tai pule anga, pe mo secondary schools ai pule anga, pe mo siasi. Ne kau mai ke ngo fe au hini. Ne kau mai ke fe au hi i lalotonga. Oi wi ke fe liliwa ke ea. We are proceeding to the next program, which is the primary schools composting competition. Was conducted at Hihifo Tongatapu, Ewa, Lifuka, and Fuahapai in Vavao. The prizes for the competition were funded by the EU SPC, Triple GA Plus Super Project, and the GCF SEP Project. I whainga mali koe ni, o ko kolet ke whahoko hoko mai ai. E ngai lauta pule anga, me hihifo, aia le nau kau mai, ke whiauhi koe ni o whakapopo. I would like to invite the guest of honor to award the prizes and certificates for primary schools who took part in the composting competition during the Climate Change Awareness Week. Officials from the Public Health Waste Authority Limited and Department of Environment conducted the judging of this competition for the Hihifo Tongatapu primary schools. Ako whawhai atu heni ai whawhalanglangi o e aho, kine kātaki whamolembole mua. Ka ke whake atu e ngahi pale me ngahi certificate, ke ngahi primary school ne nau kau mai ke whea oi whakapopo. I lolotonga wi ke whililiwa ka ea. Appreciation of participants for the Nuku FWPS. Hoko mai ki ai, a GPS Hofoa. The FWPS Kolovai. My GPS a Kanokpolu. Whamalo atu, ka uhi ka mo whikau mai, ke whiau hina whahoko. Te tau hoko atu ke ngahi lautohi ne nau kau, ke ngahi pale raki wa tolu. Koe pale whika tolu, ko GPS ai a te kiu. Third prize goes to the GPS of the kiu. Koe pale honoa, ko GPS a whatai. Second prize goes to GPS whatai. Pea koe uraki, koe whiauhi. Koe uraki koe whiauhi, koe GPS a nei a mahangai, koe GPS a puke, pea mo GPS a kolomotua. First prize, there's a tie. The winners of the composting competition, and this is awarded to the Kaunai Primary School of Puke in Kolomotua. Katak pamole-mole, whawhalanglangi, te hoko toi peke he kaumu ikuna, e whiauhi a secondary school, ai a koe quiz competition. Appreciation of participant o ate ke Apfo College, pe hoko mai pe a Takuilau College, St. Andrew College, pe a Queen Salote College. Takuilau College, te a whawhawhonga. Ka taka lava mai a whawhawhonga me St. Andrew College, pe pehe ki Queen Salote College. Sai malo te tau hoko toi peke e kawikuna o e whiauhi quiz competition. The fourth and final place goes to the Tailulu College with a prize
cash prize of 200. The third prize goes to Ocean of Light International School with a cash prize of 400. Kataka mo paspasi mai, fafafong bitailugo. The third prize goes to Ocean of Light International Schools. The prize of cash prize 400 paanga. The second prize goes to Tonga College Atele. I would like to invite Ponepate to please come forward and receive the prize for Atele. To the second prize of Atele. The winner of the quiz competition for the Climate Change Awareness Week goes to Lavenga Mali College. Kala taipe ke whakafonga me ataka Lavenga Mali ke kataki mai o maot e pale panga tahafe. Ke ngai pale koni me fandia Meganisi Trading Kapehe K.O.O.E. Limited. Kay kakato yung hanofwa kaya tu ay ngai pale may ngai certificate kaya ngai ako hilaw to si kami secondary school ni naukau mai kaya yung fiaw hinefakaho ko ilolotonga ay wiki feliliwa kaya ea kataki o kukole ni o kukole heni ke hoka toipe ai tau polo kalama ki hau na whaki ai ngahi certificate a na whamalo ia ai ngai whaali ali ko whakahoko ia honi. We will now proceed to awarding of certificate to our stakeholders who have joined us in today's exhibition. May I invite the diplomatic corps to please present the certificate in appreciation for the booths of today. May I firstly invite the High Commissioner for New Zealand or a representative from the New Zealand High Commissioner. May I now ask the Deputy for the High Commissioner of Australia to please come forward to present the first 4 booths for today. We have the UK, the United Kingdom booth, the Ozone Technical Team, the Villa Plastic and Fokololo Institute. May I please invite the representative from these booths to please come forward and receive your certificate. The UK booth. We have the Ozone Technical Team. Please, a representative from your booth to receive a certificate. Whahonga i e na bina tōko tōko i e ngai pot ngawe pure ngā mai ngai tau tahan e nau kau moe whakari ari nau whengawe aki ko i a whilawe i moe whiriuriwa ki ai ea e upege whakarakarasi ko i nau hōme peo maa ko i a ai toi whamori ko i a ki e nau kau ai ko i whawhonga ni me tarukarahi a Australia ku ne whaki. Ke whawhawhonga koe me technical team, kataki ke whawawa me peki moan.
Thank you, the Deputy High Commissioner for Australia. May I please invite the representative from the Embassy of Japan to please come forward to present the participation certificate for the next 4 booths. Kokole tuheni ke hoko mai ai whafafonga me he Caritas, Live and Learn, TNYC, Pema Tourism. Paspasi ke whafafonga me Caritasi, o maloi o molava mai i ahoni. Hoko toi peke whafafonga me Live and Learn, whafafonga me he TNYC, pehe ke whafafonga me Tourism. Tau maloat ke CEO me Tourism. Ne lava mai. Thank you to the representative from the Embassy of Japan. May I invite the representative, the Consular of the People's Republic of China, to please come forward to present the rest of the participation certificate. O ko kole atu heni ke hoko mai pe a whafofonga me National Planning, PMO. Pe he ki he math, pe kri, pe hoko mai energy. MEF kataki e lava mai. Abehe ki a whafafonga me Fisheries kataka lava mai ma water certificate. Hokoto e pe ki he Beverly Tourism, whamalo atu kahiko mo. Lava mai o kao e whaale ali. Le ao exhibition climate change. Tau hokoto e pe ki Energy, whafafonga me Energy. Whamalo atu ki tale kita Energy. Kahiko e whingau e aki, mai kau mai ke pokalama e ahoni. Hokot ke whafafonga me Nemo, Environment, Cert, ka mai meti. Ka hokot e peke whafafonga me Environment. Peta hoko tai peke cert, ka pehe ke meti. Whafafonga me cert, peta wha o se peke whafafonga me Meteorology. Pehe ki a whafafonga me he Bakery. Whafafonga me whaosi, whafafonga me he Bakery. Thank
thank you, Councillor from the People's Republic of China, for making time to present this certificate award. Ihe tainimi o koleat kita hokotoipe ke entertainment whakaosi aya koha koaya me kolis lavinga mali aya na nau wikuna ai whea kuisi ai whelili wake ea. We may now proceed to the last entertainment item, which will be performed by the Lavinga Mali College, which they were the winners for the quiz competition for the National Climate Change Awareness Week.
whaose ki tau katanga e wani. Tawa umayen ke whakaosi o e Pokalama Exhibition Day e whilili waka ea. Pea o ko whiawhia ke whawheheni e tale ki ta whilili waka o ea Luisa tui awhit malo. Kine whaiha lewa malo ki whaose o tau aho. Hiri e lea tale ki ta o ko pole e pe ke whaiwhikauri te te moana kine whaiha lot whaose tau Pokalama e honi. That brings us to the end of our program for today. Thank you kindly to the guest of honor, Honorable Sami Waipulu, for bearing with us with our programs for today. I would now like to invite the Director of Climate Change, Ms. Luisa Tuyafit Malolo, for her closing remarks. This will be followed by the hymn and benediction by Reverend Ulu Widitete Moana Malo. Tapke o tua mafi o kune awhio i tau hauhanga. Tapke e palemia leo leo Tonga, Honorable Samiu Kuita Waipulu. Pea koe whakawhalangilangi o e houa koe nei. Pea koe kole ke huwhanga atu, he lotu lelei, nai whakahoko he tangata ik whaiwhekau, mui whakatap kakato ne kamata aki, he whakatau kei o he houan, ka ata ke whakahoko atu ai whakamālon. O ko rea whakataha mo i sāme, whawhetai kia si hoa hau klau maari e, he tolonga o tai ngata e ni alofa. Ke mālo ia o tai ngata hono huafa langilangi ia, he kutau whonu, i he wike ko e ni, i hono koloria, e meni mo e meni. Ko e whakamālo ia, ai kaumai ai eiki, o ne whakakakato, whakatoka maalie, mo whakamonu ia, ai ngahi polokalama kotoa, ki he wike toka ngai kina whakawhonua ai whiriuri waki ai ea i Tonga. Ai ane kamata mai me he aha sāpate, ko hono wofuru māwalu, ki he ahoni, ko hono wofuru mātolu o Septema o e tau wanoa woua. Ko e tau lea pe ia whawhetai eiki ho kaumai. Whamalo atu ki he whawhalangilangi o e aho, Honorable Samiu Kuita Waipulu. O kia ia lota honga ia mo oni i ho mea heni ki whakalangilangi ai Pokalama o e ahoni. Ko ho mea i heni, ko e mahino ia ke te mautolu, a ho o poupou kakato ai wheitu una. Pea mo e kapneti a ene a fio, ki ngahi ngā aue ko toa pē o i kai ngata pē he whiriuri wake ai ea, kai pehe foki ki mauanga iwi, pea mo i ngahi waa ko toa o potu ngā aue ai MEIDECC. Whakamalo at ke wheitu una mo i kapneti, ki hono tali, ai ongo palani e ua, kua osi whakailongai i aho ko e ni. Pea ko ho mou mahu inga ia, ho mou tokoni ki fua whatongia o whakahoko he CEO, pea mo i MEIDECC, o kuia e hounga ia mo oni i ho maungahi loto. Whatawange, ki o tua mawhi ke ne whaitapu e kina e wheitu una, pea pehe ki he kapneti o Tonga. Ko e uhi, ko e ngahi whatongia o mo whakahoko, mo whataki, ki he kakai, mo e whonua. Whamalofo ki he whaiwhekau, wiri te te imoana, ko e tāpuaki, mo e lotlelei mo he uwhekina o e Polokalama, pia ko tau ikuna. Ko uhi ko tataki lelei i he lotu nā ke whakahoko. Whamalo at whoki ho kauhiwa, le o maalie, whakalau maalie, pia ko tau o ngoi. Kuhange pe ko tau i loto he wani, he tau hiwa, ai whānau wako me he koliskola venga maari. A special acknowledgement and sincere gratitude is extended to Your Excellencies, Mr. Matthew Howell, the New Zealand High Commissioner, Mr. Paul Lawrence, Deputy High Commissioner from the UK, Mr. Donald, the Deputy Australian High Commissioner, Mr. Ryan Dillon, the Councillor of the People's Republic of China, and Dai Soji Sensei, Domo arigatou gozaimasu, the Councillor, the Acting Head of the Mission of the Embassy of Japan. Thank you, and I say it again, thank you, for your continued support in your government to Tonga. It is very much indeed appreciated. I would also like to thank the implementing partners who are here with us today to celebrate
the week, and also the milestones that we have officially launched today. The Director General of the Global Green Growth Institute, Dr. Frank Rice-Brown, Ms. Didilia Raputoka, a representative from the Global Climate Change Alliance Plus, Scaling Up Pacific Adaptation Project, GCCA Plus Super Project, at the Secretariat of the Pacific Community, SPC, and also Ms. Monifa Fio, a representative from the GCCA Plus Super Project, at the Secretariat of Pacific Region Environment Program, SPREP. Thank you for joining us this week, and we look forward for your continued assistance and support to Tonga and its people. Ako whakamalo at whoki, ki he ofisi ko wana vavau, pe moi ko wana hapai. Moi kau whakawhawhonga o e pure anga, mi ngahi vahe whonua, mi vavau, e ua, hapai, moi ongo niwa. Ke whakaongo atu i he ope ai mau loto hua ia. He o mou kau mai i he wike ko eni. Ke whakailongai ai mahu inga, o e kaweinga, o e whiriuri wak ai ea, i ho mou ngahi vahe whonua. Whatawangi ke o tua mafi, me whaita apu e kina ki moto. Whamalo whoki ke he kau CEO, ngahi pule, o ngahi pot ngau e pule anga. Ko e uhi ko mou kau whakataha mai, mo mou ngahi potu ngau e, mo ki mautolu i he wike ko ene. O kuiai e lota hounga ia mo oni, ko e tau ngau e whakataha. Ki ha tonga ko ia o kutu uloa. Whamalo whoki ki he CEO o e potu ngau e ako, pia pehe, ki he potu ngau e ako, ko e uhi, ko e poupou kakato, i hono tataki, ai kau mai, ai ngahi ako kotoa i tongani, ki he wike toka ngai kina o e whiriuriwa ka ea. O kuiai, ai loto whakamalo mo haunga ia, i ho mou kau whakataha mai mo ki mautonu. Ki ngai kulupu tau tupu, na mou kau mai ki he polokalama o e wike ni, ai a koe aho pule lulu, ki he talanoa mo e tau tupu, ko ki mou tolu koe kahau o tonga. O mau whakamalo atu, ho mou kau mai, mo e mahu inga ia, ki he langa whonua, ki ha tonga utuloa. O ku ikai koe ngatai, ka e hoko hoko atu ai pe, e tau whengau e aki i he kahauna. Whamalo whoki he pule ako, o i kolisi ko kuin SALOTE, mo e whanau ako, o i kolisini, i ho mou tokoni, ki hono teu teu, mono o mai a ngahi mea tokoni, mo teu teu ai holoni, ke whakahoko ai a ngahi polokalama kotoa, o i wike toka ngai kina o e whiriuri wake a ea. O kui ai e loto hounga ia mo oni, ki ho mou tokoni, o whakahoko. Ki he kau media, whamalo atu, he malawa, ke tuku ai ngahi polokalama kotoa o i wike ni, ke mea e he kakai e whonua, pe ke nau mahu inga ia whoki, i he kaweinga ko ia ke whiriuri wake ai ea. O kou tui pe, o kui kai koe ngata eni e tau whengau e aki, e hoko hoko atu i he kahao. Pea ki he kau sponsors kotoa, na e whakaongo atu ko ia i he MC, o atu ai whakamalo lahi, mo e loto hounga ia, mo oni, i ho mou tokoni lahi, ki hono whakapaanga, o i ngahi polokalama kotoa pe, talu mihi aho sāpate, o a mai ki he ahoni. Kana e ikai ho mou tokoni, he ikai ke iai haikuna, ai ngahi o wau, o a uke polokalama e aho ko eni. Pea ki he CEO, o i potunga awe e MEIDECC, whakamalo atu ko iuhi, ko i poupou kakato ku ke whakahoko, ki ngahi o wau kotoa o i weekend. Pehe ki he kautale e kita kotoa, o i waa o e MEIDECC, mo mou kau ngā awe, malo au pito, ai o mou mata, mo e whetaki nima. Ko i kuna ho tau aho, pea o ku whakaha mahino mai ai, ai tau ngā awe whakataha, ke lava ai wike ko eni. Pea kai hataha kua ngalo, i he whakamalo, whatawange, ke whakaa watu mo whakakakato he o tua mafi ki a tek mautolu, pea mo ene tāpu aki. Kai ai ha tau tutuku, tau whanonga pe mo e eiki, pea kai ai ha tau toi whakataha,
pe ke tau whakataha pe moe eiki. O whaket whaita apue kina ki mautolu, ai whaitu una whakawhalangi, pe moe toenga o ki mautolu kotoa peu tau lo nuku i he malu ai whaleko eni. To your excellencies and representatives from the implementing partners, I say, once again, I say thank you. God bless you all. Malo apito. Tau tō koe whakawhetai ke o tō mafi. Koe tau wau mai ki he whakaosinga o ngā oe anga mamafa o e aha ko eni. Ko kore pe ke tau hiva i he nima nge au mo e tolungo fulu maono o e himi. Nima tolu ono, kau ngā oe MEIDECC, ko e pōpō aki pe ia pia MEIDECC mau tolu ki hoko hoko atu e whatongi a. O ka tau i mai, ko e mea ke whai ke te ofi ki he eiki, he ko setane tene hola pe o ka fotu hono whiri. Ene manatua e na whai pehe i mua, he toafa o siute a. Tu o tolu e ne ala aki, ka ne kai mea kovi lewa. O ka tau i mai, ko e mea ke whai ke te ofi ki he eiki. Ke te ofi ki he eiki. Tene nofo mau i ha mea e hau, ko e kāinga ta e mahiki. Ko e mea whē tene wha mawae me he ofa a kalaisi. Te tau o he vai, mo e loto a whi, kai a siri ene piki. O ka tau i mai, ko e mea ke whai, ke te ofi ki he eiki. O ku mau hu mo whakawhetai atu ki he awhiona, i he whakaosinga o e ouau. Mo e whatongia nā ke hiriwhaki ki he CEO Paula Mau pia mo e toenga e kaungau e MEIDECC ke whakakakato he ui ke koe. O tua, mau punou hi o ao ka hake atu e whakawhetai mi ho mau lau maari e. He ofa kotoa pe mo e tokoni nā ke whai, o i kūnai ai whatongia ma mawha koe. O tua ku mau hanghaki whakawhetai atu, kou hi koe whakalangi. Kau ngau e whakadiplomatika kotoa pe mei muri. Ai ngahi ako, ai ngahi kau taha kotoa pe, ni ke whakalotoa ke mau tuu whakataha e ui ke koeni. Ke lawai ai whatongia ko hiriwhaki mai. E o tua ku mau lotu he houa koeni. Mau toi momoi atu
ai CEO mo kau ngā ue o tua o wana ke tukuange ki nau tolu. Puke atu ki nau tolu ko halau whainga taa ko koe pe e malawa ia e mea kotoa pe. Amana ke mau foki atu, mau lotu pe o kore, tāpu e kina mai ai toko taha kotoa pe. Nene kau mai ki he o wau o e aho ko ene. Mau lotu ave hao ki nau tolu ki o nau ngahi api e o tua pia ke tāpu a ki i. Moto e tāpua ki nau tolu. Ko pēa koe kresia o tau ei ki ko si sukalaisi. Pea moe ofalahi ai o tua ko e tau tamai. Whiohi, ta e mamotu pea moe lau maari e maoni oni. E lau maari e maoni oni. Whakamalu ko e i whawhara awhe whakalangi langi. Pehe ke kau whakawhe kotoa pē. Mo si kau ngāu e potu ngāu e ko eni. Me he hoani pea owana ke toi hiki. Kai whai peo tae ngata pea tae ngata. Amen. Pela vai ai programa no formala tua ko ia aho forma breanga o e pili waki ai ea. Mo ta venga ko ta ka ngai ta ko he ki tonga tu loa i wa fe mawaia. Ko weekend ka to ia I tonga ni le hoko ngai programa pe ko fa o se ni a honi. Wa ta formala me fa ta wange ni au le ya tu I ata I live stream ko ia valpit ko ni ma be voki ki rea. Ia te o walpitu koe ni ma. Kaunga ko ia whakao tamata te he hawani me he wa ko ia e live stream. Ko te pōrea. Pea mo whatarewu, whatawehi. Me he te o I sa te tana tohi. Ko sa to waka. Mo mea.